Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ba fuel life po tali gisnam kita sakri pagbalang baglat sa kubor kumuno to kubor kay mo perlu ipi pada mentagasin ba finsim gani kalen tijam ban yan jadi akan kasing yang ngaj mo ba iba keli kidi kiba kidi perlu kibajan ya jonga pengi ya tri ka kam matala ko snap ke life tali gisnam ka bang na tri ki kam kubor ko mo pi jadi ki ba pi kam ki no to khobor pi lap pi mat dala ki idol jong mat ki school jong ki skor kham tap ni experience ka jin kam jungi man ka sni ba ka kam jungi ka kam ta khobor ka kam ni ka bagi sakri ki pai ba mo ni le ngi sakri met an besep ka kam jungi dan step hadu benamit ngi lap ngi ilot ki jing duna ngi ilot ya ki jing biang bat kai ka bangilap kalong ni pentip sa keyboard ki balor kana makin train am ta ki pai ba ni iwana ye ki jing sadien de kisno ki thau ki jungi ye ki jing duk jong ki long yeng ki long sam ki jungi ka kin ki life hot li kisnam ka bangang ngalaya ngali i ya ka jing bam tri hok jong ki nem khmat ki jungi mo la kalong ki MLA ki MDC ki MP ru ba ka de ka jing bam tri hok jong ki nem khmat ka pelong ye ki snong ki thau ki jungi ye ka jala jungi par koi bakan sadien bat kumjuru ngiui ba ki jengbam tri hok ni makmat jongi ki skim ke badiwan sam shakiru kampoi ke shaki kini ke jenglap jonga ki peneng kan ka mesim ka donut ko jonga kumdongan le hatungan chuhun tabangan chu pentip lemba ki lapatai ke bone ka dika kamram ke jonga bangan le e na pta jongki kata ka mesim ka kersoi hapo ka donut jonga kam sya yang abangan susong kumtu ngalapek ngalong ba ka la ganti ka babiang na kam taban wengi kini kini ka debe tang ka kam politik ni ka kam sanyi masima ka bang nak balong kam kinong mi khmat mo ban sakri ki ba la kalong nang kam UMDC ni MLA dia kanun ka kam bangin ra aki yung dapat thawan manginya sa yung dapat thawan manginya kran kum du ban pentri kam ki skim teneng habang ngalapek pat lai putli ki islam ngong yupi ngali i ka cing kam jong ki political party ni ro ka por jong ka UDP kadang ka HSPDP kadang ka Kongres bat hadin kawan sa ka NPP bat kuida kisang ki bala jano mari iru ya ka jintri kam juga ni alam juga ri ka jongi ndo ka po jong i ba bibing do ba bring ba i hoping mari ya ka jintri kam jong ba di lapang jong usal seng marak tarta ki wat jong Konrad ba kam tarta hadis konsel pengalai i ya ka jintri kam jong ki siam atau ka po ndo ka po jong i ba Dominic Roblen nong Kendri i ba David Lengwi kini ki belakang no nang ta jong ba Pikir Swai ngenam kat ru pangi ba Preston Tensong lalong UCM ba hadin jong ba Arden jong ba Adelbert jong ba Persengan jong ba Titas ba kamta terter te kai pangalap ni kalong ba kamdon ka junghun po jong amo kamdon kanu junghun po jong naman ngai i ba kamdon ka jing kam ka pembiang ngong bangan rung do sa politik balian ada ka electoral election den rei kumapitip i ngawan kalong yang sam ka beduk ka election na kini ki Hasan 96 ka di election ka baya pulut ka buar pisah pat baru ko apisa kina matmar ki ai pisa kengi ke baduk ke bakeduk nang dong yo main kapisa mila chak ten dai haba ka mi kaseng BPP ka senam arajar atway kala plila pilenti kinogrem jong ka BPP ke ka jengtri kam ke jong ka ban kumdo bangin le si pat ba banikai ki ban jet ekonomi khmat kala pen slur kala IMC menga bat dinat kadau ngala penyeso bat kaseng BPP bat kini ka jengrung jong ka BPP ko dong namar bakan kaseng ka don ka nongrem mo mangin sakri pai ba nakalenti ka babek ka bakut ka babha bat kam tak ye banwara ka sesar ka bakut bat banyele persya ya ka bam sap ngangek amdai tangka BPP ndai baro pai ba jong ka ri ka jongi hasar nang kendong ubabi ubam school hadu ubala pas ki kedan ka sejong ru usno ba ka jela ka jongi ka jor palat ka jing bam sap aka international agency kata ka bale ka ba analyze ya kajing pendek kami ki skim misim nak tangki jelak bathan cite lamingi lalap baki jelak ki babam saptam haka than cite lamingi ki de Nagaland ka Mizoram bat ka Meghalaya ngai Meghalaya ni tambah su kuno mangi indai kadai ka lalap de ki international agency ki bale ya kende ba ki analyze ya ka kompeten kami ki skim bat kumjuru ka ba pek kajing pen kam ya ka pisa tengi sngow ba kajing mi jong ka PPP ka ka pela ini ka menengkong kalau wan-wan ra ya kajing seca kada ka bakut ka baar
banyak persyak ke bam sampai ke balai pat ke bangi dia kan mau baru mo isamla ke long kemi ke long pa ke dia kan mau baka PPP ke pelat iki briu ki baduk banyak election ndai tang banyak election dai masyakri ya kari bekerja ngingi perkhat batang baru spa obsessman engineer YS bakam ter ki ban syakri ki pat ba ndai dai ki pat ba baduk ru kila ban syakri ya kari bekerja briu lengba ke voice of the people party nomor ke pelat banyak election kam keting pelut bisa mo di kadau mangangau ipa jonga ilakrat adu ngarang dah penyus nam karta along konsuat ngelek belan adu kapo ngarang penyus nam emang to kapo ngikit do yang kandai tengah sisi kendrai ampai pekat bat baleng baka PPP ngayo ne kalat wan syakri ya kari baka jadi jongi nama kaplilat iki konsuat ikonang ribat ya kebri ko kata kari bala pelong yang bat khamtam ek mo fi mene life usnam ngala syakri ko nap tai ko ngayo i ba dei ban le na kamta jongi ki nong kendong jom ki long kami ki riu kan thai ki konsuat ki korang ni kebetulan sibun ka skim banyarap ya kita dan rai namar baka don kata ka ka jing trekam ka bang khut na kinang khmat ke jongi kar ka kom sam skim ka bang khut la kalong ka ML skim la kalong ka MP skim la kalong ka MCC skim kam don ke jing trekam ka bang khut ndai ka PPP pilai ia ka manifesto bat ki nong ni trekam jongka ba no MLA jongka PPP wam sam hok ka skim ya uta an penduduk tikat kata ka dei kan nongrem ka bagi patba jadi ban besar jadi ban pek agak dikisi ke pemerintah dia nilai baga hak ni MP election ada PPP kalau ayat cok dengan pura ko tempa baga ayat di sini misalnya tempa keleng sekian dia ke jisu tu jupi ke jingi jupi hak ni election di sini pemerintah atau kita ke PPP ke tang yok biang ke ni buram atau ken yok traiban kata jing sania ko melong AMP election berada pihak kampanye election campaign jonga ngalek man cabalik cikisna mo jadi ba arisan iblong chairman jonga electioniti ko markor bla apa tiket lang manga abang ilek cikipat ba kam tak me mau tarasan wang kan particular ke mau tarasan ni ong ba nyenra biang yang ke burom jonga mau tarasan ke menara ke MP election ke mau tarasan kawan baar haga jing yok vote nak live pun di constituency kayo adu arfsan aja nerus pak tam ke vote para bang ilek cikisnong ni wer ki pat ba ni ketu ki pat ba baka motorasyan ke baju jaksak keren banyak ki por mamsa gam motorasyan ki bilang lech motorasyan sampai sa job election baka long kumtahi tanda ka election MP pat ngi i baki pat ba motorasyan kila kela ke jumut ke jempat ke jungki kila snuthu baka ni ka election da kapisa composition uru pat kila jadi job ke badan buram ya Dr. Ricky Sungkan pak habangi lech kisnong yang di dewan ra biang ini penek biang yang ke buram ke motorasyan kumbaralong ka MP election Pak apa kadang ya isi kilti bang ya mangi UI bagi pak ke don dia kata kaju kejumut keju perkat ngai kendu ya kilong kami ya kiru teman ya kiru orang ba ki ong kombalong hak MP election ngen le ru hak MDC election pisa pek akas si bayar result ki bai ki ong upra kaya pher ke MP bag MDC election dai ka pher tangha kita ki bai le persya yang ni dai upat ba compare kalong kemju ngai kini ki pai ba tan dijunga ken benjur ya kata mo tang ba kai kebaja motorsan konstitusi kalong namar ba ki don kena smart kebaja ka bor ki benang tengkai ki skim ki barengam ki pat ba dari village upra ngin mai skim pat ba ong sepika jar ngin le napo ngin sim ki skim na pi tang ba ka bot ha upra kata ka dei ka ba ki pat ba kan pendek biang na kamtakan ke MDC election ba bangingai ki kerpat ki pat baru ko ma pila yo ya ka buram ka por bangi cop ya election MP ngingai bagi pat ba jaga motorasyan kembali kela ke jumut ke perkhat hakapor bagi GDP mentaru MDC nya pendek ban ngangit scam ru ba mentang motorasyan baru ke konstitusi dengan kasihnya jahils kan long kumju kembalong aga election ni Sebu pa wel la job pidon em ka jing temu ban wanra development ki development ki ba fikwa ban wanra hapo ka motorasyan konstitusi kani ngak mat kunsai mama ka election MDC ki babun ki bri ki bakwa batang menyebut ki ong ada job MDC manga ngan ada stadium ngan ada school ngan ada sorok ngan ada kemtatar haka MDC election ka deka election ka bapet penyada ya kari bakajai menteri mo penyada ka kendau ka siap ta ban bu ya ka jelong kerpang jungi kasih ka district council kamdon kindu ki scheme ki department bapet school ka deka state government Department ban export ka di state government Department ban snack surok ka di state government kada sekonsek strong tang kata ka bor ka bersama ka six schedule dan ka disjan da ban pek penyadai ka jung kerpang jung kasih ka bak pimene de kam dan tan kita ki scheme
Kadang unu kandidat bon sistem jong pi buang suara surok, pi ben be yo kandidat. Mo stok pi. Mo kadang sil kamdan, engineer kamdan dia macam surok. Kadai ba. Kasu jirap ta kiskim kemde kiskim kita jirap ke kat ke ba MDC yo naka central government lembaga finance commission, lembaga kata la ki MDC hendak konsult MDC kat bala ibor mo kat ba pli kana kunti uyarap ikipat ba mo la kalong yaki darbar snong la kalong yaki sengken thai la kalong yaki sport kapsen kat kaba uyo na central government kia sam lang kata skim ba na kalang jong ngai ko ban kan sah ni ba ka jengkular bangan ikipat ba kamle mengenal rak kanu development mo ini kan sah kata mereka nu ka skim ka bangayo lembaga jong ka central government ngin pendekam hok dia kata kala jenirap ngin syakri hok ikipat ba kat ka bangi don kat ka bangi yo ngin ailo ikipat ba iba aden presiden jaga BPP ila pen iya kanuksan mo ila long emli nadu arjar pra hadu ka senam hadu an dikasan ka baladap arjar sa baru ka skim ka bayo lembaga emli skim ailo ikipat ba tilada iba aden balong presiden jongi iba brai balong emli jongi ila pendekam hok ka skim masam supaya ba mangile ki barit baria mo nya ban bud kanuksan jongi ba ka bakikile lam ingin bud ya kanuksan jongi ba ndai tambah lam makiru kita kari kajeng kular kajonga kajeng kular jengki niki nang lam betel lang bangha bangin kanu kalat jengara ka bang yo lembaga jeng bos sarkar lembaga district council kebenaran tinggi ka district council ya kata ngin pendekam hok nam ka kipaita Try bukwel pi kama motorasan barnu try pi yale benta kum kurtong benta pi mutban yale na try ban batangi kita ka mo manong ngile kiton sasongot ko ipat ki kandidat mo ba Thailand nang khoi yele na kasang Congress ba Bancharai Wadi yele na kasang NPP ba Jamborwar yele na ka UDP ba ikong Finda yele na ka JSPP matai baru sanut yele i supaya ba ma sakalumpung ban na ka jingkasa ba tendai ka ai ka bangi fokus bang nyele abat nu nya kon menu oi ba kham khran ni lei sakit ba ka mesim ka jing surit namar ba ka jing batai kam siam hangi ka bot ka jing penjob ka jing penram ka dei hopai ba mo ka mo ta samta ka don 10,000 plus ba kan dapat vote kat upai ba 10,000 plus ba kan dapat vote ba pinong ong kham khan uta ne ngin kham tam ya uta mo ni ban kham jan yangi ten rei masngo ba ada ki pat ba jong ka masyarakat ki sutu ki syai ka jing pensai ka jongi ki boram ya kata ka jing khot ka jing nyangek bangi na pemasyarakat ni kembalong MP nilak ban poi ban nin poi sakatong hi Hakim bun ki jaka bun ki pat ba ki kemilinti ya ka VP ban job bun hakane ka MDC election te ka e ba wel ba ki pat ba ki phai khmat bhai ka VP ban job hakane ka MDC election kaban kong ka dei ba ki pat ba kila kwa ka jing sensar ka ba khu ka ba su kabang pi mene ki pat ba hadu nong kendong hadu driver kali hadu daju hadu nong bala tip te ba ka jala jongi ka jelai ka bamsap ka kata ikilong yelong sam ka kata ki kun samla ka kata ya ko yo kam jam baka jeng kersa jeng upai ba ka MP election ru ka dei namar ba kila kwa banwan ra ka jeng kela amde tang ki political party ban sensar ne ka jeng kela nadu ikedan ibarat bapo adu hakisnong ki thau haki yi kisam ke jongi haki than ke jongi banwan ra no ka jeng kela ba kata kalong banwan ra no ya ka jeng sensar ka ba khut ka ba sebab ki ba kitip ra kawan ka jeng sensar ka ba khut ka ba suma baro yakini ki jing jong pan ba ki skim jing beduk nanta ki skim ki riukan thai ki skim ki develop ken pilot sa ki pan ba andre ka barang mata te pi apply ka skim kita ka bagi ong ka yes skim rumah tang ki bejan bak sarkar ki yo pi apply kam ki samla ki mere pulit kila mere kila la ki jing mere ka pas interview ne result mio namar balai namar bakadon ka jing sensar ka bang khoi ka bang suba tanda ka nata ka daw ki pan ba ki page ka BPP ki sotu ya kanorem ka jong ka pada kawan BPP kan orang agen siap kabakut kabasba denot kadau ka BPP kayo majority bon ki samna jong negeri ka jungi kentai ba senrang ki ai ka full support ka BPP namar baki smutu haka jingwat kam wat jam haka jinge trekam ki keleng-keleng kala kata sebut ki kilong kemi kemang fi mener ki tipte bakan ka jing mamsap nak tadau ki aga jing kersan ki kirang baru ki bateri kam 3 jam kirang ba ki bateri kam letap kam aba ai basha mo hai kedan barit ru ai basha te kirang ba ki smutu pada kawan ke BPP ngin yo ka jeng secara ka bakut konon ra ya ka roi ka para ka jela konon ra ya ka songsok songsanya ki song ki thau ka jongi bat kumjuru tandai na kamta ka lawe jong ki hap ke barit ke jongi dara ka BPP kawan ka bor ka bomot kala peli lenti kala ya chung mau jam makin ki kun hap ke barit ke jongi arpo atran semang ni kin yo ya ka lawe ka pernah bat den ka dau ki pat ba ki pek sa ka BPP sebab puel
halor ka dongrim jong ka article 371 bat ka 6 schedule hakaba hakane ka juk bam tangi saya kren khat sikhat tika ei thrai ka ba pidon ban pensngau nak liang jong pi kum candidate jong kamothar shan shaki e pai ba kani ngak man pencai ba namar ba kaladon ka jingelam bakala nak babun ki polka parti ong baka VTP ka dawa ya ka artikel Balai sepak nyuhui namar baka kuat ban penduk no ya ka district council. Baik dengan IP nuk sai baret. Umai oping stoleng do. 4 don unu we pot numi khmat jogari gojongi uban kham e ya kari baka jat bendriu. Jongi palat umai oping stoleng do. Udah beri uba syakir dia kelenti ke babek. Udah beri uba hok uba juang rungangam jole election ki penyalek ki pat namar balai ki pat ke senyang sifau arpo ki ai basai me pun. Umai oping stoleng do ru haka nongrem terekam jangka sang HSPDP ulong wi dan kam man penterekam no ya ka artikel ka balai sepak nyupuai uba poleng do akapol bolong KSU ruang dan kam ya ka artikel ka balai sepak nyupuai ka sang HYC ru akapol ba Robert Jun Khajarin upa yele MP nak adi uang bangi dan kam ya ka artikel lai sepak nyupuai de kumno pisukan no ya ka BPP baka kuat ban penduk ya ka district council ki bakono komne ki UI ya ka jing kersan jang pai ba te ka kam juki kam dei bangin lai ala election dei te masyu bank ba banyak lam bakal pai ba te halo kata ka jing kli jong phi mo ka artikel Spanyol foi ka dan ka constitution jong India ka six schedule ka dik bersna ka retisan charge jong India nam ka constituent assembly ka long hadien bakari India kala yo ila ka jong ka jing lai lu te kumno ka kata ki khrau perkhat jong ka ri ka jongi kat ibak joy bolong uta nong sandor ya kan kari ka jengi uba penmi ya ka six schedule kita ibak joy im sungtu man ong ba kandon lang ka artikel sepak nyokoi ba ka six schedule ha karti secara jo India ibak joy im sungtu ya kata mo ki wei par ki krau perkat jo India ki ba thau ya karti secara jo India ki bulang ha ka ju ka constitution lamo bandon ka kandon terkam ha ka snong ba kandon ki kandon ki baya ya tengku wei ka wei te hajrong nginong ngelek persya yung nong dikiak rapo pa nginong ni ailat yung nong dikiak kadon kalong si kar kom terkam kabung kata teh karti sensyar kerin diaru artikel sepanjang fuai baka district council ki dia ya lang rengkan kamdon kanun ka jing tengku ka district council ka dia ban pet am ta ka jing sensyar ka khadar hakita ki jaga ka baki ong ki schedule area san ki jaga jong ki riulu ban pet ong fi banyadai ka khandau ka siap anta ban yadai ki ti dustur jong kat baka artikel sepanjang fuai pat kadai kata ka jingeda kaya dana ki an jong ka ri India jong ka parliament ka district council ada tauan ka district council ada ka tauan sa state government kamot ka an ka district council ka yapno ada tau ka parliament ru ka an ka district council ka yapno ngan anu saya pi akapor ba asas cela ulong kum CM udah tahu ya kata anti defection law kama hata kapor ki MBC ki arang kang ning keper sen sitai uba job na using uphat sa kongres uba job kongres uphat using kamot kalawan ra ka jung kelumar akan district council uba sela tahu ya kata kepejong ka an kentep seng den rei namar bakla don lupa ka an kentep seng ka parliament an ka district council kayap law mentah ada snaan ka sarkar mudi anong ya pima ada ka tahu an ka sarkar India ban ong ba pi khasi pia burang palat dia kamet ya pia bu arsni lai sngi kat mangi kit kharpat ya mestep tap namen mir nong mudi namar bakari India kaya tak terkom baru pa khasi undon kam dayak mestep tap namen mir unwan ra da ka ai kamot ka district council kanamra banyak da ka ai ini da ka don ka artikel lai sepak nyu phoi pat ka baong bakanya da ya kinog ni ki ai ki basna ka parliament ki bakata ya karti ka dustur jo khasi kamot kata ka ai mudi kamera kata ka lai sepak nyu phoi baka six schedule kabam don setia ka jeng tubu man penduk no ya ka district council bat ka BPP ru aki nong dem trekam jong ka aki manifesto kam baju ong te menuru man ong habang dawa ya ka Spanyol pun nyen penduk no ya ka district council dai tangka BPP ru ka bat trekam lengba ki manifesto apaka ong bade man review no ya ka state distribution policy masendap election MLA mi ubadan chatkan mi pan ba ban dawa ban review ya ka state distribution policy kiwei ki buat bakna haka manifesto kempentrika deka dei takadau habakam dona ka manifesto bangin penduk no ya ka district council da bangi pentrika me kala Spanyol fuai ki pat bang akarpat buat dia ngek ya ki bokom kita ki kesubu tang manifesto ndai kempentrika ka BPP kan trekam be kat ki nongrem kat kum ki manifesto bat denda ka kadau ru bakayo ya ka jeng kersan ki pat ba man pensyai sakawai ka baki lek kelang ta kyong oh da job uba arden da job ka BPP baru nya ajak kepano
Wat aka manifesto jaga PPP. Wat aka jing tok jaga PPP. Wat aka jing keren jang badan Dr. Ricky. Pak Bright, baba scam ba ong dar job mangi ngit pengkelajan. Kam don ka bakum kata. Kadai tang kata ka jing pentok beria. Mo? Habo beri te ulek ka mama bon am tinong pentok beria. Habo beri uyak kan tiga beri bonong nong pensoy. Tina mata ka daw ka jing ajak pa je badan ka dikara shimet ka jong. Mo? Kamkur kamjat kadai ka kam jong ka kur. Kam dei kan ka kam jong ka parti. Ong nak mentang ka kwa ban a shi pada ka kur ka menjur ta selek yu kata mo. Kata ka jing sotu jong ki shimet haka BPP ba ada lalong melin ajar pra lalong CM ru ada konsel ada khatsau mana dia bakwa penkelajat la penkelang di konsel kamduan ke bakum kata ti kini di tangki jing pentok bria di tangki jing penyalam bakla dengan kerpat ikipat ba wannya ke bakum kini baka jing simjak jong badan di kikun badan si ikpa di tangkara shimet ke jong tadi kurim jong badan ni menjur te bangi balinya persyak te mo kadi kata ka bangi kem cepat bangi di masuk tu kanum kata ya ni noru ka seng penkelajat kelami edu kasam syajak ne sebab sanfau ka seng khong rempai thamai bakladan ki member mata sanfau hajar ngut ka kamang pat ningi kata bangnya pengajar dah nga ime jong ajak soklan ajak soklan ba brai ni jam panjang yang nyemia bun yang nyem jata ni ai kata ka kam ajak haka BPP ki kam jat kam kor ki kam juga kor hanginya keren baik Kumudo ban syakri hok ya kari bagajat bandriu banyak dai kari ke jongi banyak persyak ke bamsap hangi kata gajing ajak kamban liat du gajing keren kadan baik tang kumudo bangen tau thamai kan kari ke jongi kumudo bangen persyak ke bamsap kumudo bangen kenti ki samla kumudo bangen syakri hok ki pa badan ki nong ke jongi ki long yi long sam ki baca umat ikini ki help ki baret ki bapli ki bam tip kalau ke jongi kan portion hangi ka debek tang kata nyem dan por banyak bunia kata utau ajak kepau jak mingim ya bunia kata nama kata kadika kam jo kekor kadika kam jo kayeng kasam ya Dan bawa pin job dan buram bak powel mo job dan buram na po motor chan konstitusi